page كما فلان سبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمسا سوي هجريا باكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر الربيع الأول من هجرة سنكالو سبنا بسوني وطاني ولون فلاناي ميلادي نصاروك جاتي باكلي أني موغا أني فلا سنكالو تانا بسوني وطاني سبناي أمبي دورة بغو مسجد الرجاق وأمبو كونو درسو بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو صرف ثلاثة الأصول بي أتارا يرمي أكو وكل أمة بعث الله إليهم الرسول من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قوم من توم بي جما كلو بي ko ala ye cidencin umma kata nuhu la kana muhammadu la sallallahu alaihi wasallam ya amuruhum bi ibadati llahi wahdahu ni ciden nunu nube manto kam manto nunu nyamariani ala kelempew batoye wa yanhahum an ibadati taghut ni ciden kelenkele naba kam manto bali ku fatanya kabo taguti batolema. والدليل قوله تعالى ko dalila jumaye ka fum mantum be jama kulu be kata nuhala kana muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam jama kulu be ala ye ciden chuma ku kala kelempew bato ku fatanya kabo taguti bato mo dalila jumaye أقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألاكو والله كو علي تشيلي كجما كل بي منتو بي كو علي تشيدين چوما ni ciden bu nyamariya ku ka ala kelempew bato ni ciden bu fatanya ku ka uyere koroshi kabo tagutima. المتنبئون كثيرون مغمنو نيو دامبي كتا مغمنو نيو يركن نبي نيماويه اكاچا ولكن الله يفده امرهم ويكشف سترهم ما كلن كلبه alabu ka ko maloya ka ko lade alabu ka suturaw abe ka suturaw bangede ويبين قجئهم للناس ألبو كملو يبانجي مغوية كلين كلين نبنيما ولكتا أيرما ألا يوملو يا وكاكولا كسوترا بانجي كسوترا بوكا كوملو يا مغوية ومن صدقهم فهو كافر أو نمغو مغوية أو مغو تياتيكيا فني كافرية منون قولو ينبنيما يتيدن كوفي ni mogo yu cinya tigiya ku yere ken nabi nyuma alama munun ken nabi nyuma ni mogo daru la ku kan nabi nyuma ya lai kafire
لأنه مكجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وسيوتك لمغو على دقلون تقيا يتيدن قلون تقيا ولإجماع المسلمين سلامو ببناك على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم سلاما ببنن باكا كوتشيدن دين نبي نمو بدافا بغاي نيجي إجماعو دي سلامو ببناك ننكا كوتشيدن دين نبي نمو تم بغاي قوله وكل أمتي باس الله إليهم رسولا ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko jamakulu be ko ala yecciden cuma ay kullu ummati minan nas jamakulu be hada madawna yabu asallahu ilayha rasula ala be ciden cuma li yuqima al hujjatu alayhim furu ciden ka hujja do uka li allan yaqulu ma jana min bashir wala nadir pour yomari qiyama do o kanata fo alay qiyama keneka ko kibari kalamana man nisonja bagamana awma bagagali kalamana amma wa liqawlihi ta'ala ani alaka kuma qoso wa ma kunna mu'ajjibina hatta nab'asa rasula ala qalete mughsid la jabana maciden cima fa kullu ummati min al-umami sabiqati jamakulu be jamakulu munun temena yabu asallahu ilayha rasula ala be ciden do de cuma kama qala taala komi ala ya focco mi masamin kortalendo wa immi ummati illa qala fiha an-najiru ala ko jamakulu simateme fo ciden do de bagabagali kala do de bagabaga cide e wa jamakulu simateme fo bagabagali kala do temena ula بغبال كردو نانا مكو بغبغا لكن يجب أن نعرف ما هي دعوة الرسل أدون نمبرو كو جمكلو بي كتنوه لفو كان محمد صلى الله عليه وسلم كو على يتشيدين شوما من واجب لنبا أنكا دو تشيدون كدعوة كيرا جمعي تشيدون كوليلي كيرا جمعي دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هي إلى التوحيد تشيدون كدعوة كتوفلو فو لبا وكدعوة كيرا التوحيد لقوله تعالى لك كما قصو مسمى قرطة لندو ولقد باسنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت alako wallahi jamakulu be ne ala ye ciden cuma uku ka jamanya mariya ko ala kelempe ka batu foi kana faraka minye fulanka foyani taguti uku ka jama baloma jama ku yere kolosoma fa kullu ma ubida min dunillahi tagut fingo fem batora ka faralaka ubi fingo fem batora ka alaka batotoye otogo de ko tagut كما ياتي في انواع التواقيت كما بنا تاغوتو كانونيا فرنفانشا بنا نيفه كما بنا اولا تشومي ان من انواعهم ما عبد من دون الله وهو راد بذلك كما سياتي تاغوتو فرنفانشيا لا نيفه abena taagotu kanoniya la konni mugo de ni ebatora mogo ye ebato e yere jenani ka batoli nye ko ye taaguti de wabena nyefe famana qawluhu ta'ala alaka kuma kamana yeminye wastanibu taaguta ay istanibu ibadatil awsani wal asnam wastanibu taaguta amana yemunye alla nyine munye ay istanibu ibadatil awsan aya yero koroshi kabo boli batoma wala asnam yani monima batom wal qubur ani kaburu wala adrihatu ani kaburu munun dilalendo qubur waye kaburu ye dronuma kogo jomina umaso jola ubo bato ube salle ube kantigeli kaye waye quburu
wal adrihatu qabru munun jora ka kogo kulaw be ka so jonka wastan mutaguti akore munye kaw yere koroshi kabo boli batoma ani monimo batoli ani kaburu dilalew hajihi hiya tawaqit nunun de togo ko tagutu fadallat al ayatul karimatu ni aya baynye dalila iranna ala anna da'wata rusuli kulluha tatarakkaju ala tawhid min awwalihim ila akhirihim ni aya ya iranna ko ciden be kadawa kata ciden folo fu laba ko ciden kadawa jolen tumbe tawhid de ka ciden kadawa jolen be tawhid de ka kata folo fu laba ciden kadawa sinsilen be tawhid de ka kama qala subhanahu wa ta'ala comme ala ya fo cogo min masami selanda korota lendo ma rasulna min qablika min rasuli ala ko ciden mamma ciden si ci enye illa nuhu ilayhi fonne alay wa hawci o ciden ma annahu la ilaha illa ana fa'buduni ko bato fe ngore site min ka bato ye ciye ninne ala kelempewte e wa be kanne ala kelempewde bato ciden be cirani ninde donc ni aya bayira mobe ko hada madawnya horonye yuka aqidala ni aya bo galon tigaya ala ya bila beka ala kelempude kabatu foy kana faraka ode fule aya kono aya numbe suratul anbiya kono ala ko le maciden si ci muhammadu nye fo alay wa hawci oma ko ala kelempu annahu la ilaha illa ana ko bato fen shite min ka bato ye tiye ko ni ale alate fa buduni ko beka le kelempu de bato foy kana bato ka fara aleka wa qawluhu an alaka kuma yunazzilu lil malaikata bi ruhi min amrihi ko malikawni wahu be jigini alaka nyamaru kanya alaye wahu de wele ko uruhu ni parce que ni na be fari koro be nyanama ya cogomi wahu fana de be dusuku nyanama ya odi ato lawi wahu wele ko uruhu ako alay malikiyati ni wahu ye ne aleka nyamaru kanye alaman yasau min ibadihi malikaw ni wahu kana ka jigi mogo ka mogo minya lejiya ka jowna cido an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni wahu jigi kunya cido kam munna ko ukam mogo baga kayira mogo la ko bato fensite min ka bato etiyen ni ale ala kelempewte fattaquni ewa beka sirani alay akan kelempewde bato akana foy bato ka faranka fadawatu rusul kulluhum ila tawhid awa cido ka dawa ube ka dawa kera kata tawhid ma cidembe wa infiradillahi ajja wa ala bil ibadati anika ala ke kelenye ma sammin kabba koro taleno ka ke kelenye ni bato be ka ka kelempe wuye wa nahyi an shirki anika mugo balika bo fulan ka fayama hajihi hiya dawatu rusul awa ninde cide un ka dawa ninde kamo wole kata tawhidi ma ala kelempe ka bato kamo fatanya ka bo shirkuma ninde cide un ka dawa summa barat da'awati ta'ati shara'i'u min al-halal wal haram o ko fe dawa ko fe kata tawhidi ma sariyaw bena sariyaw foli bena wala halala ani haram wa tafashilu shara'i taqtalifu bi ikhtilafi al-umami wa hajati al-umami min sariyaw faranfansaliye ulube bonyogon koro ni manton te kelenya chogomi ani ewa wa hajatil umami ani manton ka hajaw te kelenya chogomi mana iba soro nuhu kam manton ani muhammadu ka nuhu kam manton ani munu cide minna na nufu kofe iba soro luka jama te kelenya iba soro nuhu ka jama haju be minna kanyana mayala ani nabi nyuma minna na nuhu kofe nuhu ka jama haju nuka haju teke kelenya min bena fana kofo chogo kelena min bena fana kofo chogo kelena fo kana muhammadu la
manton tekelenye ibasur manton ka haju tekelenye al umam manton ka haju tekelenye wa yansaqu Allah minha ma yasau wala sariya wala ala bi sariya do touche minyaja summa nusiqat kulluha bi shari'ati al-islam o ko fi manton be ka sariya na touche ni islamiya sariya sariya temena abin na touche ni islamiya sariya minye muhammadu tay al halal wal haram wal ahkam wal ibadat halalan haramu ani kiru ani batu wal awamir wan nawahi ani nyamarika wani balilika wulu bena na touche ni islamiya sariya amma al aslu wa huwa at-tauhid fa haja la ikhtilafa fihi wala nasqa min lesrin koni minye tauhidiye mantoni manto manyogon soso la chide ni chide manyogon soso la o de lesriye soso li maye ola touche ma do ola agida soso li tola nabi nyoni nyogon chede touche li te agida la katanuhu la agida imbeye kelenye de fokana muhammadu sallallahu alaihi wasallam chiden shi ka sariya ma bonyogon na agida la o de lesriye o be kera kelenye tauhidina agida la awa agida imfana ama touche katanuhu la agida kelende do fokana muhammadu ma touche li madu agida la ni tauhidila awa har ciden fana kan manto abo chogode la minye agida ye jamakulu saba ahli sunna wal jamaa sosoli tu bolo agida yorola fengo fenye agida le alijujuyati fewundo femmisemenu do agida la sosoli beseka kola me minye agida lesiri ni tauhidi lesiri mantombe bennen boka doni ke ba wiye nyogon soso minna depuis gale sisa o ye maslati si hadiya wude furu me lesiri sosoli tola de tauhidi na agida sosolite agida inna sosoli min be doni ke ba woni nyogon che o ye masailatil fiqhiyya wude fiqh masaila batoni al muamalat bara chogo sosoli be seka ke wala doni ke ba woni nyogon che ani mo jabi tuguni mo nyogon che ne fengo fenye akida de bebennen boka o ye lesiri le sosolite akida la touchelite akida la haja dinu wahidun dinu urusulu kulluhum min awwalihim ila akhirihim dinuhum wahidun awan ninde ye dina kelenye chidun ka dina chidun be kata wu folo fo ulaba u bebe dina kelendela كما قال تعالى كما لا يفوتكم لكل جالنا منكم سرعة لكل جالنا منكم سرعة ومن حاجة ألاكو أقوم تشيدن تشيدبه ني ألا ني سريا أني تاسرا نيو أدوكوما تاسرا نيو أدو سريا إما مانا تشيدن تشيدبه إباسر إكا تاسرا أني إكا سريا ani chide min temenanye atekelenye ola me agida tede me ibasoro bara chogo ani sariyaw kiru munum bi bola ni sariya munum bi bolo chide be ala yey damana sariyaw de dimani damana kiru nini ka chide min temenanye ino tekelenye fo agida abe kelenye ola wa dinu tawhid huwa ibadatu allah bima sara fi kulli waqti bihasbihi minye tawhidi dina ye oyede ka ala bato ni fenye ala ye minke sariya ye wakati na ka wakati chogoye faija nusiga haja sharu intagala ila nathiqi nini sariya min tusera abo bila ka wuli kata sariya ma min ya tuse saraw kera nin chogodela wa dinu tawhid huwa ibadatullah bima sara fi kulli waqti wa bihasabihi tawhidi koni de hada maden kelen ka ala bato ni sariya bilalika ni akashe ko hake bo sariya wala faida nusiqa haja sharu intaqala ila nasikh nini sariya tu sira sisa abe wuli katam mi nya tu abe wuli katoma sariya ye nyogon tu nin chogodela faman asarra wa baghiya lal mansuqi wa taraka an-nasikha bo ni mugo mi sisa min tusira e sinsira odeka ima boka
kata iye fento e min ya tuse ya toy min tusira e bode ka harbi min ya tuse iyo toy banna kota fa innahu yakunu kafiran billahi azza wa jalla ebe ke mugoye mugo min kafirani alaye masamin kabu masamin kortaleno mana nabi nyuman najmatemina sariya tusira ni au ka sariya tusira ababo walade sariya min nana o kofi min yo tuse jako ifodeta men ni eko sariya min tusira eto bila min ya tuse kota iye kafiri ni alaye لأن الدين المنسوغ لا يكون دين بعد نسخه parce que dina touchele o tesika ke dina e a touchelen ko fe tugune wa inma huwa din qabla an yunsagu abijate dina yede sani aka touchede fa ida nuska na touchera fala yakunu dina ateke dina e tugune a touchelen ko fe wa yakunu din huwa an-nashigu dina bekresha minya touche ودي بك الديناي ما لم من توسرا التي الديناي تغني فلهذا نسخت شريعة الإسلام ما قبلها من السراي نيند قصو سلامية سريا أي سريا وتوسي سريا منون تمناني أيو بتوسي فمن بقي على يهودية أو نصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر نمغو مغو تورا يهودية ubin mogo toran nasara yaka cilen kofe ito de kafiri parce que min tu serai banna ko bila min ya tu serai banna kota ye kafiri mana yahudiya usisa mogo be jiya kono na ba fo ko ale yahudiya de ko ale be musa ka sariya de ka kuli munani musa be musa ka dina ka numa musa ka dina ciden ka dina ya tushe numa musa tabila katugu ciden ta ku kota kafiru de no ni alay parce que min tusera ubanna ko bila ka min ya tuse kota nasara munu be jiya kono sisa bonu ko ulul manani isa e ulube isa ka sariya ka harbi muhammadu fana ka sariya de isa ka sariya tuse ubanna kalli manani muhammadu ka sariya ta kafiru do ni alay islamaute kafiru de do parce que dina min touchera ni ma fen touchele in toy min ya touche kota duriye kafiri wala yahuda be jiyan kunu sabe kafiri nasara be jiyan kunu abe kafiri ni ma limanani muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafiru li'annahu ya'malu bid-din mansukh intaha waqtuhu parce que tigi bake ka yahudiya na baka yahudiya ka sisa nasara na baka nasara ka sisa abake ka barake ni dina de dina min tusira ka wakati banna abake ka barake ni dina de dina min tusira aka wakati banna wala kafiri do ni ala islamate donc mo kan nim famude parce que be do bolo hari be ko yahudaw fana mu'mini de ku be dina kono yengalonde de qur'ana palende do yahudiya ka kafiri ala Qur'ana falendo nasara ka kafirela al ijma'u de bake minye buni hajjam ayana taka kitabu kono maratibul ijma'u ako ijma'u de baka yahudani nasara ya kafiri de ijma'u de boka yahudani nasara ya kafiri de mugo ma yahudani nasara kafiri ay fana kafiri oda so Muhammad ibn Wahhab ya do nawaqidul islam la ako من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر أكون مغو ما مشركو كافريا أبي إسكراو كافريا لا أبي يو كتابلو فنا صح كو يهودا فنا بمين كصح لندو نصارى فنا بمين كصح كو كافري أي كافري يهودا كافري نصارى كافري ni mogo shikra yahuda nasara kafira la ye kafiriye ni mogo yu katabolo kene ya ye kafiriye ciden ko wallazi nafsi bi yadihi la isma'u bi min hadhihi al ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima jitu bihi illa daghala an-nar ciden ko kalna nim masa nimben masa min bolo nimman to laba munun fule dugu koloka
ni mogo mogo ni muhammadu ka kibariya me o kofe abe hadisan na chogore la ni sara kasoro neni min nana imalli mana nayi ibe ke tasuma dunke ibe ke jahannaba denye ibe ke tasuma dunke nimbe sehi muslimu kono donc yahudiya ka dina isa yu ka dina touché a wajibilen be yahudiya ko ka bo tala de isa wakati ka isa ta indeta ni min maso ka isa ta ta itora yahudiya ka ye kafiri isa ta fana muhammadu ta nana touché ni nasara min ko har binne be to isa ta de ka imam muhammadu ta ta ye kafiri donc sisa yahudiya ulu banna sariya fulala isa ta yu ka ta touché bannama muhammadu ta yu ka ta touché bannama kafiru do nasara ulu fana ta muhammadu ta yu ka ta touché ubanna ka boy ka ta touché lita di be dina de ka min ka wakati banna a touché ka wakati banna ubode ka nu maso muhammadu ta makatu muhammadu ko kafiru de الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ككافر يعني طاغوت ويعني كلمنني عليه وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله على يا كفر داي جومبكا ika kafiri yani taguti ye fulan ka foya baraw taguti bena fo nyefe ukumba baw awajibilen be jon kelen kele ka ika kafiri yani taguti ye wal iman billah ikallimani alay qala shaykh rahimahullah shaykh muhammad ibn al-muhab ako alaka nema wa aftarada allah ala jami'il ibadi al-kufr bi taguti wal iman billah ko ala ya wajibiya jombeka uka kafirani tagutu ye ukallimani alay summa jakara tarifa taguti o fa ye taguti aya fo tagutu yere jumaye fa tagutu jakarahu allah jalla wa ala fi ayatin kashirati taguti ala ya fo aya chaman kono ala ye taguti fo aya chaman kono qur'an la منها قوله تعالى لك كما بولا مسمى قرطال في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم على سورة البقرة كنو أقوم فمن يكفر بالطاغوت كن مؤمن كافرا بالطاغوت ويؤمن بالله إلا من عليه فقد استمسك بالعروة الوثقى كو اي جرومنا دنا يا بجرومين كا كو تتيغي لا انفصام لها ي جرومنا دنا يا بجرومين كا كو تتيغي تيغليتاي والله سميع عليم على يمين مسار يا بكما بما دوني مسار بالله لا بدو الله ولي الذين امنوا على دي مغوبي سنيغي من لمن يرى يخرجهم من الظلمات الى النور نابو بون dibi chama na katubila noro kelena walladhina kafaru mu'minun kafiriyara awliya'uhum at-taghut uluka bisunyo ye taghut ude yukhrijunahum min an-nur taghut bo noro kelena ila julumati katubila dibi chama na ulaika shahabun nar nunun tigla mode tasuma dunkew ye hum fiha khaliduna nudona tasuma kunu be dumu tebo وقوله تعالى ألك كما ألم تر إلى الذين أوتوا النصيب من الكتاب ألكو إما لجلك كتامو ميكا كبكوما ألا يني يردي من ما كتاب لا يهودان النصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت ولوبت واللي منني شيطان بارو دي أني طاغوتين ويقولون للذين كفروا بافهم مغويا مغمن كافريرا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا كو كافر نونو كولو دي كاني ولو دي كاندالينو كاتمي مؤمنوكا وهذه الآيات في اليهود ni aya jigna yahudaw de ka kibar yala yahudiyaw nuye makka kafiru tanu cide ni mu'minuka ko makka kafiru be sira min kade kulu de kandale no kateme cide na kam go be minka ni aya jigna wuru de ka kibar yala wa yaqulu subhanahu fil munafiqina ala ya fu masami senale no munafiqu ka kibar yala
ألم تر إلى الذين يجومون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك أكو إما لجلك كتامغمك كبكوما منهم باقلون فو قولوا لمن نفني من جغنا إكا وما أنزل من قبلك أن قول لمن نفني من جغنا إفناني يريدون يتحاكموا إلى تاغوت ما هرب بولوبا لنين كتاكيري تيجي تاغوت وفي وقد أمروا أن يكفروا به كسر لا يونيا مريا هو كافر ني تاغوتويه من فنان سورة النساء كنو تاغوتي فورا ني آية فنا كنو وفي سورة النحل يقول جلا وعلا سورة النحل ألقوا مسمي أكب وكرتا لندو ولقد باسنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل فنا كنو ولا يتاغوتي فو ني آية كنو أكو والله من تم تمنن على يتشيدين شؤلا كوك على كلمة في بطوكو يركل ستاغوتوما الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد طاغوت يرم من لندو كبار بوكنا مانا دانتمي نفين تمنا أحكلا وبافو دي مطاغوت يقول تغل ما إذا ارتفع منصوبه do ewa ubafo ko ewa jitemena ni jiye aboli yoro na ya fa katemeuka na koro tara kabo aka boli yoro la doro ubafo ko tagalima ko jitemena dantemedero qala taala inna lamma tagalma hamalnakum fil jariya ala ko tumami ne ala ye jiteme hakela ka korta nye ji korta nye auta batola معنى الطاغوت قال ابن القيم معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع معنى الطاغوت كو طاغوت يرمانا جمعي قال ابن القيم معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع burqaymu yettaguti fonnina ko taguti yede ko fengo fenni jonte mena hakela naye mimma bude kera bato fende sa ni dante mena bato fendo de kakibari alla ka bato ka far ala ka taguti do aw matibu ube tugufe ka tugu mo do ko doro ni akomi ani ala tabena ni cidenta mabbe ibo ke aw mutai ube niye mogo labato halalalini haramulida ayemi halala ayemi harama benala tama mabbe ala tama yeba nofe nindo togoe ko taguti amma mana tagutu fi shar'i me taguti mana minye sharia la fa huwa kama zakar ibn qayyim rahimahullah abekum ni ibn qayyim ya fo togomi ala kan nema baka wa nagalahu anhu shaykhu ha huna minye Muhammad ibn al-Wahhab ayanni kumata kabo ibn Qayyim bolo Muhammad ibn al-Wahhab je ibn Qayyim de ka kumata ka foya atagutu ma tajawaja bil abdu haddahu taguti munye ni jonte mena hakila ni minye ali abdu lahu haddu jon fulede alay hada madenda kike alaka jonde jo yoro de bila hakke do de bila alay hakke do de dima لأنه أبد فسجي جونده حدد الله له حدودا على يداون دود شجيه دند بيلا دون جو بي دند بي جونا على يداون دود شجي إلى يجب عليه أن يخيف عندها أواجب لن دوي كلا يدام من شجيه يكا جو أدان يرولا يكناتمه على فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوتا ni temena dayina dammi sigiraye koy daya ni temena ola doro ibeke taguti faman tajawaja hududallahi allati haddadaha li ibadihi ni mugo temena alaka hadduma alaka wa dawma alaye dawmunu siga jonye wa amarahum laysa jawajuha ni aye jonya mariya ko ukanateme dawunka walla nyagrabuha ko kana gerola fana ni mogo min temena o dansugu inna fa huwa tagut itogode ko taguti fa ija asallahu wa tajawaja hududahu wa taqa ni mogo min ala soso
من على كدونا إدان تمنا فإنه يسمى تاغوتا ننتج لمو يبود ولا يبنين ولا كتاغوتي لأنه تغاب بسيغا دان تمنا وتعدى حدود الله أتمنى على كدانا فقوله ناكو ما تجاوز به العبد حده مما بودي أو متبوي أو متاي ناكو كو جون ني جون تمنى حكي نميني باتو فيونا وبي تغفونا وبي لباتو فيونا هذا هو التعريف الشامل للطاغوت نيند يلا دونيني غروباليه لا دونيني غروباليه طاغوتيه نا بتاغوتي فاصون بيتا لأن الله جل وعلا أمر بعبادة وحده لا شريك له parce que ala ayen nyamralike ko ale ala kelim tawde kabato fuy kana batu kafaraka wa amara bi tibai rasuli sallallahu alaihi wasallam ayan nyamari fana an ka tuwa ka ciden ko wa amara bi tatihi ala yan nyamari an ka ale bato wa tati rasulihi an ka ciden la bato fima halala wa harama ciden yin minke halalai ayen minke harama amma ala yin minke halalai ke minke haramu ye ala yan nyamariya ko an ka tugale ko ala ana ka cide faman tajawaja haja li amra ni mugun min temena ni nyamaru kanna fa huwa tagut etogode ko tagutum man tajawaja hadda al ibadati allati awjabaha Allah ni mugun min temena batoka hakela bato min ala ya wajibika waqtasab biha bato min ni ala de kire naye wa nafaha an khairihi bato min ni ala ya ge ka bo tanabolo faman abada ma Allah khayrahu ni mugo ye fengore bato kafara alaka fa huwa tagut ye taguti ye min bato kafara alaka ye taguti al mushriku tagut mushriki ye taguti de ni mugo ye fengore bato kafara alaka ye taguti de mushriki to de ko taguti li'annahu tajawwaja li hadda fil ibadati parce que adante mena hakela batola wa abada ma Allah khayrahu ay ala tanabatu kafar alaka taguti de mushriki sarafa li ibadata li khairi mustahiqiha ay bato ta kado yorola mi ana manka min tate wa kajalika man ubida wa huwa radi abo chogola ni mugo batora e yere jenani ka batoye itogo de taguti alladhi ya'budu an-nas بهاجة ويفرح مغمي الذي يعبده الناس مغمي نمغو باكي كبتو ويفرح يرباكي كنيسون جانوي ويتراءس بهاجة شيء أبا يرتا مغوكا كا يركي كنتيجي نيني نيفنا كا يركي نيماي نيني نكوسوي كا يركي كنكولوتا نيني نيفنا ويتجاءم هاجة ويتجاءم ayire ba galon fo ayire fana kanyema ya wele kata ayire man ninka haja tagut nin tigi to de taguti e farala alaka ibatora i farala alaka e yere nison jara noye ki kun korota noye ke o wele kata ayire ma fana ha weta jaam haja weta jaam yere bo galon fo fana ko yewde haja tagut ننتقل موي تاغوتو دي مين يشيخ سالف ويان فو جنابا ادو مثالي اكو مثالي لا فرعون تاغوتيدو ونمرود تاغوتيدو ومسائغ الطرق الصوفيه لخولات او اني صوفي نيما منون دانت منندو تابولو طرق اوا طرق شراو صوفي شراو صوفو نيما منون دانت منندو الذين يعبدهم اتباعهم ويردون بذلك صوفي نيما منو دانتم مغو منو نو كم مغو باكي كوباتو يرجنا نو يتاغوتي وديرو فرعون تاغوتي نمرود تاغوتي صوفي نيما منو دانتم منندو وكم مغو يوباتو كفر عليك ويرجنا نو يتاغوتي وديرو او يدعون الناس الى حاجه وبي مغو ولا كتنما كم مغو ولا كتولو يرباتوما alaka hakke ko munun kere ni alay nobe mogo wele ko oke uluye taguti udenu ay ila an yabuduhum nobe mogo wele ko mogo kulu bato kama sayati kuma bina chukumi
فهاجة تاغوت في العبادة أو النونو تاغوت دي بطولا أباك كبن قيم ككمان دي سرهوية أيا جانتولا دي ناكو ما تجاوز به لأبودون حدهم من معبود يموني sufi kuntunguni tariqa kuntigi bamunum be nu dante melendo sujudi be ku ye kulunkulu be ku koro kantige be kenu togo ye o ka jama ba fo ko be qaybudo be ko dogole undo nunu na nyogona uta uti sigilende fula koro ninde min mabud yibatura kafaralaka yire jenano ye ube ye mugon wole kata uma ta uti de nununde oda to bun khaymu kum min mabudi من يتاغوتيه قوله ناكو أو متبوئي وببتو فوي الله جل وعلا أمر جميع الخلق أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم على أيدام فين بين يا مريا كو أنكتو محمد ديكو كسين نما بكا فلا يجوز لأحد أن يتبع خيره عليه الصلاة والسلام أتدغم مغشيه ikatugu ciden tanako alaye benya mariya be katugu ciden dako awate daga mogoshiye ikatugu ciden tanako alaka taruna kisibaka faman tabi'a khayra rasul sallallahu alaihi wasallam ni mu'min tugura ciden tanako wajama anna haja jaijun ayre ya galon fofana ko daga lende do ko beni ka tabolo teba ko mabe jamana kono chogomi ko beni ka tasira fa innahu yakunu taghuta nini hakilina be mu'min bolo yenni foy fana be ke taguti li'annahu tabaha khayra rasul sallallahu alaihi wasallam parce que iye ciden tanabato ala kataruna kisibe ciden ka allazi umira bi itibaihi ciden minni ala yanya mariya ko an ka bato eyo tanabato donc oye taguti fal itibau qasu bir rasul sallallahu alaihi wasallam min ye batoliye o kere ni ciden ye ala ka taruna kisibaka ciden doron do kere ya an ka tuba ko ka bato akanya marko nari anina yambali minna amma ghayruhu min al ulama wa du'atu amma ciden tana doni ke bagawula ani weleli kelaw fa haula yattabi'una ija tabu tariqata rasulullah sallallahu alaihi wasallam me doni ke bagaw ani weleli kelaw ambe tugulu ko de nu tugura ciden ko kisini ne mabaka nan ko mo kana tugu mo ko bafu aw dum be Cheikh Abdallah Bombay nonu ka kuma fo sunu tile aw do wakati be Cheikh Salif Fawjani ko te ni doni ke baga tugura ciden ko ibe tuga ko ka fam ni doni ke baga min tugura ciden ko weleli kala min tugura ciden kasira ko ibe tugo ko فالمتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم parce que ni yorola itugura ciden de ko parce que ni itugura doni ke bayin ko atugura ciden ta de ko fana tugura ko ni woleli kala tugura ciden ta ko fana tugura ko itugura ciden de ko nina bashi ten nina de amma haula fa innahum muballighuna faqat min ye doni ke bagawiya ani woleli kala wulu yella seli kala wure dro ye ciden ta de lasima men ni uye min fo itugura ko ye ciden ta min fo itugura ko ola ima tugulu ko itugura ciden de ko ulu ye ciden ta de lashi madro doni ke baga nonu dawa kala nyuma muno nonu ulu ye ciden ta de lashi ma itugura ciden de ko mutabi'una lil haqq ulu itugura cinya de ko ومن وافقوا فيه ومن ودته وافقوا فيه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالفوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتباعه bon nunu doni ke bagaw weleli ke law nu ubenna ciden ta ma yoromi ibe tugo nu tugura ciden kan utura ciden ko yoromi utabbenna ciden tugu nyogona ma yoromi ibe tugu ko ola wama khalafu fihi rasul me wuye ciden soso minna fala yajuju itibahu ate daga kattu wattigi ko ola doni ke baga na yem min fo o benna ciden kattu nyogonyama ibe tuga ko ola me ni doni ke baga wuye min fo na ye ciden soso minna ite tugu ko ate daga ye ikattu ko ola nin ka famu
مثال ذلك مثاليا مسائق الطرق الصوفية صوفي سرون يمو يتبعهم مريدهم وعبيدهم منهم بول لنيني وكا جماعة وكا كلاندون أنوكا إوا عبيدهم أنوكا بطبعو وبتغوكو في خير تاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيدم بطولي تنالا صوفي نيما نونو وكا كلاندون وكا بطبعو بطغوكو تيدن كبطولي تنالا هر تيدن تاتي مني وبتغوكو ولا بل يقولون أبلا وبافو إننا ليسنا بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرا صوفي سيرا تيغو دو يربيو يربافو دادلا كو أولوما كو تيدن تالا كو لك حاجو تيدن نحن نأخذ مما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تيدن يوسريا من يرومي كولو فنبا من يرودلا ونتلاقى أن الله مباسرة ko ulubu ka sariya anu ka dina mina ala yere de madrid nyere yo me sufi terega tigi do dala ko ale kasira ko abora ala de fe kana jibrila fe kabo jibrila fe jibrila kana di alema kulu kasira nana nin cogodela awa sufi terega sira danteme bagaw ka kuma de fulani nye ko ulu ka sariya kulu hata gilente cidenna kulu bo tata ala de la direct وبيدوفو ويقولون أنتم ترون دينكم أن الميت وسوف سرد دونكو دبا نتلاقى أن الله مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتلاقى أن الله بواسطة جبريل سوف سرد نيما وبافو كو أدوبو كسرياتا على دفي دريتي نكو تيرم بي أكسرياتا على في ni mogo wɛrɛ de ko jibrila de bena Allah shalema ko ala ba fo jibrila bena Allah shalema ko ulu ba ta ala fe direti wa nahnu natalaqa anillahi mubasharatan sufi tariqa siran nyema dobe munun dante menendo o ba fo ku ulubu ka sira ulu ka sariya ko lo ba ke kata ala de fe direti wa yaquluna ba fo antum tarawuna dinakum anil mayyiti ko aw mogoto munum betugo ciden ko kaw bake kaka dina mina suudela ونحن نروي ديننا أن الله سبحانه وتعالى قولوا كدينا ما فلا ولو كدينا من كبو على دبلو مسا من سنة كورتا لنو كم منون تقولن بتشيدن كو كاو باك كاكا دينا من سودلا كو تشيدن سارا كم يقولوا باك كو تامنا على دلا مسا من سنة كورتا لنو لأنهم باسكو سوفي تريغا نيما منون فله يجومون أن سيوغهم ينتصلون بالله ويتلقون من المباشرة سوف سراتكم أبو لبولو كولو كشيغون على دي بدرتلا ويتلقون من المباشرة كوبو كسريان كدينا من على دي لا درت كتو نيغونيا ولوبتو نيغونيا بين ولو يرني على دي تشي كوم ني تليفوني بي بولو ينتصل بها نيبا وله ko ulu ka ewa shegun nunu ku ulu fana ni ewa o choya debu uni ala che ku bu ka dina mina ala yere de mubasara tere gatigu ka ewa jama ube nunu ndefo ballaga bihum li hadd la haja tughyan ko sheru makana nan nindan tameina wal yaidu billah ko sheru makana nindan tameina hajihi tariqatuhum awa sufi siratigun nunun de fulu ka sira yede la sakanna haula hum ru'usu tawaqitu shikata la mugo munun be nilla halala nunun yi ta kutinye maude wal ya'iju billah ambe tanganya na la fala kankisi li'annahu la tariqa ila allah ajja wa jalla illa bi itibai rasul parce que sira cité kata alama foi ka tugu ci dem ko awa ni mugo min tugura ni ewan turu ni shegu ko ni sofi sira nyema ko ni shegu nunu ni etugura ulude ko kachiden tabila itogode ko tabuti parce que mugo sisirati bolo kata alama ni matugo chiden ko sallallahu alaihi wasallam alakum masamin kortalen qul in kuntum tuhibbuna allah alakum muhammad afuye nabi alafe fattabi'uni ayatugo ne muhammad ko
نمو من بألا فتقون محمدكم يحببكم الله ألا باوكن ويغفر لكم جنوبكم ألا باك جنوب يافاي والله غفور رحيم ألا جنوب يافا مساري ألا النعمة مساري ولا مبالمو نوبا فو تشيدن كانوا يبتغو تشيدن كودي أي نعمر منا إكاكي أي بال منا إكاتوي نندك تشيدن كانوا قل محمد رفوي أتيو الله ورسوله أيتكو ألاكو أكاتوكو تشيدنكو فإن تولوا نايا كودي كبولا تغو نيغنياما نايا كودي كبو تشيدن تغو نيغنياما فإن الله لا يحب الكافرين ولا هو كافر على تكافر في ni mogo matu ewa tugu alako kala bato ni mogo matu tshiden ko kala bato inyamra ni minye itogo de ko kafiri falladhi yattabi'u khayra rasuli haja yatabiru taguta mogo betugu tshiden tanade ko ambe nintigi jate mina ko taguti de mogo betugu tshiden tanade ko ka tshiden ka sirabila ambe ejjate ko taguti de wakajalika man yadu ila itibaihi abu tugula mugo be mugo wala ku katugo eko efane taguti de wa yaqulu lin nas iba fo mugo ye ana atikum bil amri min allah mubasharata nani ko bina awma kabo ala fe direti de haja akbaru tawaqit fil alami wa ninde taguti bele baye jinya kono mugo min ben nin fode ede jinya ka taguti bele baye wali ya billah wa qawluhu nibul qaymuko abena ka kuma sabanana aw mutayi ayem matubudo sade ha taguti yere min yebunu qaymu yemmin min mabudi ayodo mabudi yemunye ka fembato ka fara alaka ye taguti aw matubuyo fana fule ka faran fansaye ka tugu sira wore ko ka ciden tabila komi ewa shegun nunu ni maban nunu ni teriga siratigi nunu ni sufi siratigi nunu katugulu ko kachiden tabila yetagutie fula sabana aw mutai atatu inma hiya lillahi wa lirasulihi bima halala wa harama batubeke alla de ana kachide uyemmi halala uyemmi haramu qala ta'ala lakum masamin qurtani ya ayyuhalladhina amanu alakum mu'minun atiu allaha wa atiu rasulahu ayatu ala ko ay ala bato aka ciren bato wa ulul amru minkum anaka ko nyemo bo imaye de mire yele manala mafu wa atu ulul amri aku wa ulul amru ka bato be ala ni ciden ka bato de kono ni ulul amru ante tugulu ko ante alamu luka bato ka dama ayi uluka bato tugu ala ka bato de ran ciden ka bato ni ulul amru ye femfo minye ala tay minne ciden tay uba ulul amru ya nyamra fenna amala taso sama ciden taso so ambe tukako mais ni woni amru na ya anyamari fenna minye ala taso so minye ciden taso so ante tukale ko yorola mais ciden ta ko watu la watu rasula parce que ciden te mo sinyamra ni ala sosoy wama yantiqana li hawaini huwa illa wahyuha alete kumana nan dinwe alebe finwo finfo wa hawde do nabe ciama koda to ko watu la watu rasula wa ulul amri minkum fa in tanajatum fi shay farudduhu ila allahi wa rasuli na yenyo soso minna aya sagi kata alamani cide aha minye hadama dum ni ulul amru be se ka nyogon soso jama dama manton jama dama be se ka nyogon soso na nyogon soso sagi yero jumae fure yero jumae hallu ya yoro jumae alaka kitabo na ciden ka sunna an wolil amru fana be sega nyogon soso ko dola jamana kono population silamo ko ni sugu wolil amru ko ninde beke nanu ul amru ma biankata sagi kata qur'ana ni sunna ma min be qur'ana ni sunna kono na be na ulul amru tade ma be tuka ko amban tabila min be qur'ana ni sunna kono benna ande tama ulul amru ba tabila bodeke jamato doni ke bagaw to abebe nin chogode la na ye nyogon soso min na yesagi kata alama ana chide in kuntum tu'minuna billahi na yasrawu limanani ala yade wal yawmil akhir ni dollaba jalika khairun
kasagi kata alama nayi nyogon soso minna kasagi kata laka qur'ana mani ciden ka sunna ode awma hera ya ka jiya nyana mala wa hasanu tawila ko labanna fana laban ko nyuman bode la jiya laban ko nyuman bode la gara fana kasagi kata alama kasagi kata ciden ma sallallahu alaihi wasallam mbalmo ni jamana ulila ko mogo te haklina kelena mogo te tabulo kelena mogo makala kala nyoro kele mogo makara jamana kele eleni bekita fo bekita ke ninya famu chogo makata ke ya famu chomi kita ke an kan dade nyogo nasa an ka se kanya na maya nyogo kan lafiya la awde be jiya lafiya do kabo alabo awde be silamo che kan lafiya do ka alabo awde be silamo ka fara nyogo ka do ka alabo awde be silamo ka fara silamo ka fara nyogo ka kanu ka alabo ka tidembo ala ko aka fara nyogon ka chogo mi abode ke o fara nyogon ka de ba unafa o fara nyogon ka de ba unafa ala ya do hada madun tena bewo so so li bena kew famu te kele nyaw hakina te kele nyaw kala un te niveau kele naw me ala ye mijani ni peseli femmin dama aye so so li munum banni nyogon ci ala ya furake minye ambe sa kata qur'ana ni sunna dema nin kala na saudiya nin kala na mauritania nin kala na egypt nin kala na morocco nin kala na algeria ni nyari sala de karaw ni la dare karaw ni mota saru qalilu karaw na ma be min na doro qur'ana ni sunna be ayata ta kallaje qur'ana ni sunna be na min tama akota qur'ana ni sunna mi ma be min tama o kabila ambe be o gantebe ambe be yo me bekita fo bekita ke bembe se kan ola hari du tigi nay ko e ka du kono ko du de ewa abaw bolo ni min kadi min nya fo min kadi min nya ke du kono abe be o te du ci lenya don do la du tigi bolito yere na boddu kono dere doni bere ba no fe hari ka du ko be du de ne kono yaw bila sagola min kadi min nya fo min kadi min nya ke du be mara o ye du ci lende silamiya sar dina de be ko ye silamiya dina de ko ye ko bekita fo akono bekita ke akono kwankanda de nyogon anka nyogon koromatige de nyogon lagosi de ewa silamon be nyogon nani ni nyogon borto ni nyogon kafiria de ko akada o be saka dabila ayesa ge kata qur'ana ma ni sosoli nana kala nyoro te kelenya haklina te kelenya an kata qur'ana la jeke min be qur'ana kono an kota min te qur'ana kono kabila an kata ciden kata sa sahalu laje nimbo kono be kota min to kono be ko bila silamon be bew awo de be ke ben sahalen fana hari ni mogota de bennan nin chogola ube mugo ala be barka do awla me jama wi waya tara fara nyogon ka galonka ato bato fen kelen yerela nimbe shegu do sigilem bato yamfe numbe shegu do ka photo monument jolen bato yamfe nimbe kaburu bato yamfe nimbe ciden bato yamfe ala ni aka ciden nimbe tugulu ko yamfe nimbe karamogo jugudo du watu dalada no fe yamfe au bebea abebe katami au kacaya na ka fara nyogon ka cide nyemin fo kusa aka kusa asayli aka caya na ka fara nyogon ka de abe komi ji woyo na nyama minne kanka mimbaka aka caya na ka fara nyogon kan na fashi tala kusa aka kusa asayli aka jama beke odel ni ji woyo wulila kankan min ba sanfe nyama min ba sanfe atayo ode abebu min kalama nyama ni kankan beta sogo kabo jika ji yere sabati lembe to aw yode galon fara nyugon kay yode ko saa ka ko sa seli nafasi tala bone yere de bala anta bonela la tastami sunnatu wal bid'atu illa wa yakhruju ihdahuma al-ukhra sunna ni bidate fara nyogon ka bara fo kelembo o de fule kate anka jamana la sisa ni sunna ma bidiya be sunna bo sunna ni bidate se ka fara nyogon ka ni sunna ko ni bidiya fara nda nyogon ka doro te se ka fara nyogon ka nu fara la nyogon ka kelende be kelen nyoni ka bo ni fanga sera sunna mo lo kera doni ke bago yo kera jobo yo o be bidiya nyoni ka bo sunna be sabati ni doni ke baka nyumate sunna mogola ube jito udo ube sira do yoro nyini nawde do jiya damu nyini nawde do jiya nafulo nyini nawde do bidia bu labo jamana ta kera ode
hari ni maulidi min fulani ni maulidi tigo yu ta nyaga ka fenke sunna mo be da kera komi kole danu dola abe kera bobo e jamana kono abe komi sunna karamo yerete jamana kono fonni tara saudiya maulidi teke saudiya me hari e wa suheimu sheikh salihu suheimu ayo kutuba ke ni maulidi ka subha munum bala ko bange maulidi ayo kutuba ka sunna mo karamo fule jamana kono ya kata kala nyuma kala jamia la jamiati islamia madina kanaya kala khiriji min be ni jamana in kono ya kacha khiriji keme sabai abe komi abe kera boboy mo si date magala munya lashe fara nyogon kan galo min fule ka bidia ni sunna min fara nyogon ka bidia mo kera sababu ye kulu dade umato dade fana made ni min kuma na duraba isa ko be bidia mo deme ka fanga kula ku deme ku ka ko sin su bolo mbalima ni sarafu be fende fo ko obe wuliya na wuye ni sarafu nunun tabulo bila ka awu de be ko do kire na wuyere ko aka jinya doni ni aye yala min ke jinya kuno ko be islamiya dilano ye abe yelema auka am afule ka sunna fa folo ka kantige imamuna maliki yode fo lan yasilu li akhir hadhihi al ummati illa ma salaha bihi awwaluha akonni manton laban awte foy ke nabe islamiya dilana ye nabe nyaaw bolo fom manton folo ye islamiya dilani minye fo aka dilani ode manton folo ye ni islamiya dilala bil qur'an wa sunna la fahmu salafu salih yenni islamiya dilani ode ka ala tafo ani ciden ta la fahmu salafu salih ni min faraluka wala ifaraluka ni min ma faruka unu datigayla uni fili unu mabola har unu te baroke we islamiya jonni chogode la fanga tumbe sheba wala wakati mirani tabina bidia mo o wakati fanga te bidia mo la ibi dogode yi dabo akoro kene kadro ubi kankari da ya dabila nima dabila ini kaso min ka ubi mina kido kaso la ube ni fagali de kaka nyema bi fa komi jadi bundari haminu non fagara chokomi i dabo bidia korodoro luka wakati le bi fa ni kaso donde bugoli de itay bu bugo komi umaru yerere ewa shabiq bin asali bugo chokomi na tumbe qur'ana ka subha fo fajariyati jarwa falihamilatu ghurabin nunu nyugona de fo kam mo nyinin kula ka to ka subha do mo du sukun kono tumbe misra abdullah ibn amr ibn ashiya chogo fo umaru ko mo do be abake kam mo baro nyugo ka subha bila mo du sukun kono umaru ko adi mo mana kana madina o ya sura amr ibn ashide misra nyemay ayeshe bi ibn ashal ayadi mo do ma aw otum bena madina ko ini nin katay kadi umaruma atigini sebiru nana madina aya kan nyame siri yoromi aye sebiru tom nyame ni minan koro anana umaruma awa ko amr ibn asiya sebiru ibn asali dima kon kana dima na fulen kan nyame ni minan koro akota no fede na tarambe min kala mbakila na tara yekun kosoro ala ya de tara ya soroy ani sebiru nana ako sebiru ma sebiru ko e jonya ko ne alaka jonde umaru ako ne e fana jonya ko sebiru bin asal ako fajari ati jarwa fa hamilatu ukhra umaru ko ede ben nunun kale ayasur umaru tamaro bolo jara ayode nyine kabilanye annale abani ko sugula umaru ye tamaro bolo jara ila ka goshi kunkolo la fo joli surula ako eta do kasola utara do kasola tile damaro temina akwai aya bokana uya bokana ya goshi kunkolo la jori surula aya bila akwai ta do kasola
tararu kasula sabana una nana aya gosi ma joli surla ako umaru ni be harim fagam faga chogonye minna ya ke ne ba ke kimbugo killa dabude komi haklina min be mbolo o borade ka gosiri yo bode haklina nyagamile min tumbe mbolo ni ladabuli de o koni borade mais ni be faga yere faga chogonye umaru ko ayta nay utara nay umaru ya lajetile jamado ko umaru ma ko brama ko haklina min tumbale kunkolo la ko bugoli ya bokaba o umaru o kele umaru ko akata ewa iraqi aba musa al-asari akata fe aya bila katay me ako abu musa al-asari ma ako atubira me bidiya mugo hakilina jugu tigi subhabe mugo minna atubu andalen tala afo sheba be ko mugo shina kana baroke be ki yire tige ka bola an kala je folo be yire tige ka bo shebe guma har ni shebe nana sheba fulama ni ay sigira doro ko abe baroko wulu be wuli ka sigilento ajimatul umaru ko umaru ya nyamar min ya janto umaru kan nyamar kannade na sheba mugo tamma yoro min na sigira ka faruka bebe kelen guri ka sigilento nin kele anana abu musa la sarima ko tiala ako biraman ne tubira tubu ko nanja tubu de fo itembolo tubuni abe banna nin kele aba musa yelletri sebe kana umaru mamadina ewa ko sebe ko ya ka tubu je ya ka bila kene kade o umaru ko tuma mo kera aya kuma nyogonya folo tumbe bidia ke o chogo de la me e ko ne bidia mo ka nyogo ambarase ka nyogo mina ka nyogo mbaro nyogonya al-imam awjayi nyinen kara ko chede de ko ale ba ka ne bidia mo ka sigi ka baroke ani sunna mo ka sigi ka baroke ko ni mbanni tigi ale ba fe ka tinyani ngalonde ke kelenya akon ni nyem mo de ale ba fe ka tinyani ngalonde ke kelenya shabiru sagira ko finin chogola hari ali tilela tumami khawariju wulila ewa ko shabiru ewa ka wakati serade iya furusa soro faranka akwai ako alaka jonyuman ka bugoli yenen da rabu ka ewa nin ko sugu bonne kunkolola nete fara moshika nete fara auka donc mbala ma alaka hakiman dama ala ye furake minye mimbe silama fara nyogon kambe shagi kata qur'ana ni sunna dema nimbe qur'ana ni sunna kunan ko ke ninte qur'ana sunna kun o ka bon shen qur'an ko bila ninde ronde be silama fara nyogon ka kawbe ni nyogon la gosini ni nyogon sapute na be dabila ne ko qur'ana ni sunna antara qur'ana ni sunna kera minyambe yota jombe jol la gosi mo site mo sila gosi lo na uba fe de nyogon borto ni nyogon la gosi ayere ka kuma ko nyogon borto ni nyogon la gosi ni nyogon keru na ba fo kabila bebe qur'ana ni sunna deta nyogon keru be dabila me aw ko ate ala tata aw te ciden tata ko aw be na demu karti monto ka do anka dina kono kallasti haklina monto ka do anka dina kono diplôme munun dirawuma do yere ka diplôme ye handasa de do kam diplôme ye kurambara de do ka diplôme ye philosophe de aw ko aw be na dina ko fo ni aw ye min fo dina kono te ala tala te ciden tala mo ka tugaw ko o be sika ke chogodi munye silamiya yere cinyasi saka dawa cinyasi sa ubedi jabiri yo defo ako min ka diplôme ye docteur ya de iba soro do ka diplôme kurandira de iba soro do ka diplôme ye géographie de ya fo iba soro do ka diplôme ye riyadiya de akon nunun dama de bena tile gandirendire ubeke wolele kala dawa kala jama wuyu wa bu no fe ubake kam mo fela ko dina kam masiba fule dina kam masiba fula ma foy kala ni lugate ama foy kala ni hawni sirfute poro atado dina la poro atado aqida la o ko o aw yoke o kera dina nyema o ye jamana kuno jama bi giru no fe mumbe ke o dina kuno ni tinyalite e wonni tinyali de banka jamana uka silamo ka focho ni tinyali be e wonu yu kene mala o ye fana o kene mala be sunna ni vola bombo ci o bola funu tigelendo mi o ka aqida kasa bolendo kumi falisu ninde dina ciya bon ni eko ebe o tigila mu araduka ka dura silama dama asunna mu dama ka soro ita do kene mala de fule sunna la me duskunte sunna kono ate aqida pordo ado aqida la te pordo tawhid la aya kene mala nye doro ka finu tige ka bombo sibila sunna comportement bala doro mo tambo nyonna o di ato cheikh silabun temiya ko ako bidiya mo aqida jugu be minna ako aka jugu yahudani nasara
bidia mo de ka juguni yahuda ni nasara bidia mo tora be silamiya ka katemi yahuda ni nasara ka parce que yahuda ni nasara fule beba do ko silamate ni yahuda e min fo silamiya la jomba mina ni nasara min fo silamiya la jomba mina me bidia mo bombo si bilale finu tigele nu o ye min fo ko ala ko te ciden ko te jombe sikka ola masiba fule bidia mo de munu budambe kata sunna made uka akida manyide tawhid famulen tu bolobe ka ke duna gurjade so silabun temya ko ka jugu yahudani nasara alaka hakin mandama wal halal ma ahalla allah waqti sera ha waqti sera sunan tunye programme min dila ambena jo an wata goti me kuma ya anta amma sai ka dafa ne lai dire sureira na inshallah ambe continue ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa allah wa astaghfiruka wa atubu ilayka asa page كما فلان سبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بسم الله الرحمن